Good evening, Ma'am. Khurumjari Notice Window TV ki dialogue ta meeting ta biri bapuna muputaram na okchari. How kiba me ki tarik ahum dagi leptana chathara iba hojik thoi irang sigi solution laitri santi purakpa ki wafam laitri koi marak ta santi lehenba man mong haiba tare koi nemtha bagi mong se uraga su nga hak laitana mung nongmai se kapak pa horak bagi sigi thawong si meeting se leptri aduga koi internally displaced plus person mayam ama IDPs mayam ama lairi masagi mayumda hanagi masagi hanagi lamdamda hanjinba ngamdana mayam ama lairi sigumba situation se ne koi hojik lairi se marak staida solution purakna damakta miyamna pamba posi haiba tare masi lakpa udri loinana different categorized political parties haiba tare lamdam ase laidi basingi punsin lakanda amato oina koi chandi purakna bagi lambi da changsin bagi wafam si koi gi punsin bagi apamba du nakan dagi dum akan animak dagi hairaga su animak ki consensus oiba haiba tare dugi potum de koi ngasi su uba phangdana dum laidi sigi mathak sida koi gi maroina koi opposition party da laiba Kangbushina koi present ruling party sida mo to ba thabak tharam sing sidum masigi mafam sida wafam sida naina ba amasung wafam sing thambagi wafam sing asi lepna dum tawri koina dum uri haiba tare criticize ba hai tare in fact adagi on the other hand akoi gi hujik paliba ruling government sina mamang da leiramba past government sing say they are actually responsible hujik leiba akoi gi state da odiba predicament si situation si makoi they are the sole responsible have a port si makoi khunara leibi port si ma leire haiba tare aduna at this juncture akoi gi chief minister N Biren sina matam puna mata ayambana in many of his species haiba tare phongdok pasi Manipur se kanna bai damakta mahang stand to magi farm stands de mangon da mayam target ro ko mayam amlei masida da kanna bai hona bas da mangon da thangjil lakpa taisil lakpa sum pot mayam am lei but magi akoi gi yamna lepe be stand ji kai no hai kan da kano jigi people puna maksike koi in the interest of the state ji damakta koi ne lepani state se kanna bai damakta ma se standing for the cause of the state haibani sidai da Mahaki Birengi government, Mahaki supporter or regime, Matampuna Makta Fongdok Pasi, as if different political class may am Sidegi Havatare, Birengi Huzikla Baki government Sina, Manipursikana Hona Matamda, Tonga, Makadi, Kiting at Pirakpa, Shuma Poche, Mayama Labor Madamna, Manipursi Septoni Bidamagta, he is taking the role of savior roles, Laura Kanda, Magi farms, and Lepini Habuahisi, Toina Magi earlier species Mayam, the Queen Tau Fang Havatare, at the Hiramasi the Kanan and Bidamagta, going a sip topic ni, Chief Minister Biren-Saviour of Manipur, Kana never said we have been a bit among Taku studio of Zilings in the Liberia, Panellists, whom the Hana Maktada, BJP Manipur Pardesh, General Secretary and Hawaii Biriba, Oza, Sarat Kumar, Oza Taram Nokchari, Luena links in BDBC, thank you, Oza, Imphal Times key editor, Oza Rinku khumukcham, Oza Saram Nokchari, Luena links in BJP MPCC spokesperson, Oza DR.S Manaoton, Oza Manaoton, Taram Nokchari. Ahan Bagisi Ozai, Oza Manaoton Lakjage. Oza Fujiki Katang soin highlight of Zakari, Stegi Laxarakanoza, Kogi Tungan by Chief Minister Gay, Kogi Species Mam, Hibatari, all species Mam, the Queen Pan Basi, Tunga from Mamam Tam Gray, Maraxida, Obro Laconestegi reflect of Ponamka Hairagadi, Manipurgi, Sikana by the Magtasigitam, Tistan, Tomatam, Damayam, Ponamaki targets among the Oirakpa, Adobo Mahaki Oinadi, Manipur Sikana by the Magdadum, Lepani Habewa for Mamam Tam Gray, Tungan ba, Zictaliba, Manipurgi issues may am see, Pasimapung Fa Dripauba, Masitabak to Ontok Dripabudi, he and his MLA minister, Pamdegi Tadu Habajet for Mamam Tam Gibilay Habatari, Hiramasida, Kogi, Manipur Sikana by the Magda, Jong Tokna by the Magda, Mana Lepasida, Mayam Sigi targets among the Oirakpani, Aduna Mahakti, Manipurgi Saviour roles, Lobun Habawa from Silak Maramna, was a Kamain Tambini, so I'm a tango Zagimot. Can we consider Chief Minister Biren as a Saviour of Manipur? Chief Minister Biren-Saviour of Manipur, Haiba, topic Sibu Tabiba, Mampum Mukpo, Kaikum Nuchari. Quite topic si Chief Minister Biren, Manipugi Miambo, Septoba, Adugumba, Kanbiba, Mi Haitare, topic Sini. Adumasi discussion da Tambira Banina Koi Yam Kupna Nainaraga Tolkani. Aduga koi isa se constructive criticism tawjaba koi ge opposition party gi spokesperson namani government na tawba soibido koi na thillaga takpa mayam gi phanaba adu hayedna opposition da leirabani haidna mina phaba ma tawda ruling na phaba ma tawda koi phate na dum haibdi nate constructive
criticism mayam gi phagado lergadi criticism piba Biren si magi 𝗡𝗢𝗏 of Manipur na hairakadoiba magi peretche Biren na Congress yauri matam natra mana DRPP ka tawri matam adagi haurakadori brantraga Biren na Manipur gi BJP gi simi se oirakpa matam dagi haugadori ba haibra ki time reference amadi ekhoida koi definition pidana lei adubu ayambana mana daita lorokpasi BJP gi simi sarama oina lakpa matam dagi oibi ai hena koi dumaina psychology da base tawraga dum hajage mana Congress da yawring da tongan tongan bibag pudana cabinet minister oirami Congress ki spokesperson oirami Congress ki masak naiba leader oirami aduga mase 2017 gi jiki election tawram daida BJP da changkharga adudagi 2017 dagi koi hoji phoda chimisa oirga hoji sahi taret khara helena lobu yare nipan changjelakadore adu Biren gi matamda tawriba upodrop si yame masigi marakta handakta khwaidigi nauna thengnariba Manipur miyamna hahakar launa wanariba hojiki violence masi Biren gi matamda thokpani anu masida reference tawragadi masigi posidagi chimisa Biren jin nainaragadi khoi 𝗡𝗢𝗏 of Manipur bu kanba haiba title se ai khoi maon da pibida matik chadi na lawi Honorable Chief Minister gi wangraba phamthon sida sumba maman leitaba title si pining de sigi mahutta ko separator of Manipur kai Manipur bu mache tahanba kai na hena phajaba title ma pirga di Chief Minister gi hena phajagadra hena mating opa si chana bra kai na koi Congress party gi thamoi da fil tawjab hai tare ko maram di 𝗡𝗢𝗏 hage hage di mi gi life kan gadoriba mi gi property kan gadoriba mi sing na singadam ni A to Z khangadam ni mangtung left side right side loi ugadam ne da koi Shri Biren gi tawri thabak si Manipur violence ki reference ta mai thabak si mangtung si yam soiri ba khaga wanga soinari maning mang soinari ba say for example irang ji hogi chahi gi me gi tang ahum dagi hobani adubu ma tang kun gi taret April gi tang kun gi taret tagi na me gi tang ani bhoki mong gi thokhi ba upadrop haibri laisang thugai gri ba koi atop kanglup na Suchampura adiki di yum mai thari ba tawriba mayam sa masi tang kun gi taret tagi na me gi tang ani bhogi manung sida koi Manipur gi commando mayam si Suchampura dagi withdraw tawra khrep pura loi paktak na lokthor khrep adiki som dagi mu Imphal da taramba tongan ba koi gi kuki gi koi kaino mayam se masi mu paktak na mu especially Suchampura adagi kuki na taba jaga singda transfer si paktak na tawra khrep masida koi na manung da sigumbam lakadore habsi han khangbra madugi plan la habse Manipur gi miyam da hangnaba question labna adige mu commando si lokthora bani na ngasai gi irang gi tholkom dun control taw gadab du phogak chau ikhai dagi police junction gi doba moirang police station junction gi doba kombi dai junction gi doba Biren-Saviour district gi SP office sai junction gi do miyam se amat tamasi gi yam timely action je taw gi drab ade mo to ba hangningai question lamna Bharat ki protocol da number 2 da leriba honorable vice president je koi gi kaino numisida mi gi tang ohum sida Manipur da lai ma lakpa numisida yamna security gi high risk niko moisidi honorable vice president of India asi ma lakpa numisida ni koi gi kuki da ba jaga singda koi chau bareli chattana achungi banner makha chattana law khong madagi irang yawri imne adu Chimba Bharat ki chawbani pamna lakpan mitaka khoigi concern authority naga adugumba rally ma chatpagi khoigi ayaba ka pithokpase the rally du social media gi footage gi khoin ujabda ya par khuju khulai par phong na so ka chalise Bharat ki BP ma lakpan mitaka dumain tawbasi security gi kari kaino no sini question no sini aduda ne khoina Shri Biren gi magi intelligence ki question da khoina question hangai je adu sigi ahoba mayam jir maram moida yum mai thare iba khole iba sinari ba tongnari ba masigi makha tarak der myam loi khangbira kuki ta ba jaga da khoi chat pangamdra khoi free movement ya dre ban chief minister magi escort tawraga ujike hai jaga sing sida asi chat pangamaktra bana thai na di Shri Biren na cabinet minister gi mifam ji council minister gi mifam ji
khoi jaga jaga daga chattan tawram base hujikti haiba kuki gi jaga jaga sing chatpa ngambagi kaino si leitre maram di ma hantakta mi ma sibida si chalui khoi gi bom nung kapsin na mong ham sibida do yawbu ngamdana halai adi jiri bam da chatne na tawi adu sudum khoi gi magi advance party ka thab da kaino mi sibina khara thongna badagi adum chatte helicopter da chala sudum yapone adum chatte adi praja miyam gi awana da masamak chalaga hangu bisi ngamdre chimbai phibam sita Manipur miyam gi savior ni kai Manipur miyam bu kandoi ni Manipur miyam bu kan biba mi ni kai maonda title pi base ako yate maram di 60,000 people na yum kai mai thadok tan hojik se masam sai yum ji lebam nei tabdei le kem de leire sigi savior ni an haibi aroi maram di makhoi ni yum da hanjin jarge haibam tamda mani yum ji pi bangamde adugi alternative oina aswai da na tra amada lebam sin ni khoni a center de paisa pitare kole kai tawi ko adagi di shimba praja myam gi sentiment ko opposition na tang opposition ga ruling ga phamin asi wari saji political party myam gi kano cmg khosi du da ha bse machi gi chance lai buk thib dagi ma gi sumbar myam le ram yai khoi khangde hoji phog khoi phamin na bsi ngamde mamang da amukha a huruk pi machin da amukha phamin na gra dei ngasi bo phamin na tri ade bharat ke prime minister natraga president natraga vice president home minister mari le na leader myam ji unaru ga manipur gi awana ji wari li si khoi myam punna common voice am thamji khosi habsa usbogi yadri bharat ke prime minister je mana ju unanaba honor badi yai khoi miyeng dadi ma hujibogdi ma unaba phangdrim ne khoi honor den lawi adagi di khoi gi shanti gi wari si gi damakta prime minister manipur da lakpa tawde achalu ji ha assembly da khoi gi kari mai pur ga kari wahi hai ru doino prime minister da me ha hai sumai na khoi gi wa ji thaba kaktat pa assembly da yam ten ba record oi ga da assembly phangre mini mapan ge assembly phangre mapan tara gi kwa si yam khoi gi recorded hai ta puari we hu ga da bu kaino se biren batam yam tawe ado sida khoi gi congress ki kambuna khoi gi prime minister unaba chalu si home minister unaru si khoi smai cmg khosi na akoi budget ki kaino da debate tawja ro argument tawja ro adu gi mamanya ba matam do debate ngangna bai mahuta khoi gi manipur gi violence ki maramda toan ma session puthok tun wa khana si habada madugi chance pd house madugi koina pukhat pa motion je yati haitare ada roibda congress ki mla mangana prime minister unana biduk ta delhi da numitara gan thoi chup na hone koi opposition da laibani na madugi khoi gi unabai tanja si pd mapan da chalu ge foreign chalu ge halaga leiramo haibadagi numitrai thoi jing ngai upai lerakta dana congress ki mla manga sina khoi gi center ge khoi congress ki leader Malik Arjun Kharge ji ka loina na khoi appointment si longnar matungda me gi tang kun thada akhoi gi bharat ki president ji unayam sigi manipur violence mar adu khoi memorandum pisan na khochan tawi adu gi hale tang kun thama toida akhoi gi home minister je akhoi gi adai da ni humni se khoi manipur da leibigi program leibdi home se lakpadagi akhoi congress mla ji tang kun thama thoi gi fast flight lai manipur da ado khoi home minister do hiki khoi gi party gi sai briefing tawna ba che bharat ki president swai pirame si tawrame si hairame prime minister du na ba phangte haibra singbagi masi gi briefing ji tawna ba dong ta khoi congress party gi mai gi dagi honorable home minister gi unana ba appointment ji khoi sik tok ji haitare tu ba khoi na numitu da fast flight to delhi dagi home minister unaba lakchara ga somda home minister gi magi tight schedule leram ba yai natra magi han pre engagement leram ba yai tu myam duna khoida madugi unabagi tanja ji phangide sida khoi congress ki mla sing na khoi opposition noi bagi mirai biribra bjp gi mukta congress mukta bharat adugi parta irang ji konjan birabra khoi di congress ki wana te leba gi phana wangang je ge tawbuni suggestion pije ge tawbuni du ngasi bawda unabagi tanja pidabasina akhoi de yengbi si kai no ka habagi ningam daba amadi opposition na moi bagi khoi ngangning ba sakning mayam lei Laibaki, Susida, Laibaki, Tauriba, Mayamsida, Quasi, Nanging Kayam, Ngang Jedravan, Haitare. On a Sigumba, setting them upon the Setpapang, the Bamatain, and Maram, the refugee, by me, Singhu, and the real came Laiba, me, Jani, and Kamea, the Sijala, Bang, Mangibo, Quatisi, and Lorgadi. Shumba, Tauriba, Mayamsida, Masagi, Kogi, Honorable Chief Minister Biren, the Saviour of Manipur, Guy, Manipur, Bukan, Mika, and quite Pibasa. Masi koi Congress party you and the strongly koi objectionable loy haita. Okay, za. Congress ke side tagi Chief Minister koi ki Biren-Saviour ne hai bese yaning di hai maram di koi ki
Hujik IDPs मैम लेरी लोशन दबा थौकाई मैम लेरी पुनः मक्सद मरम ओइराकांदा कोई हाइनिंग दे तौबो तब कांग्रेस के साइड तक मिनी टाइम्स तोंगान बा मथक थांगबा सिंग अखोगी आ सेंटर की थाका चतना उनना बो होने की तौबो तब उनना बगी तंजा म सुंग चांस पी गिदबा सिंग दु अदु फंगिदबना मपुंग फाना चथबा ngam याम नुंगाई तब फोंदो ओजाना मतंग जे ओजा सरत लाक्चगे ओजा अखोगी चीफ मिनिस्टर मसाना सुदुम थंबीबसी अखोगी FMR adagi NRC border ge guard change tobuna chingba swagi pumna maksi implement tawdri phawbudi ai hak amasung ai ge supporters sing resign tawroi famdagi maram di Manipur kannaba gi dhamak ta habisi strong point man thambasi loina koi gi oktober gi tarik 19 da su koi gi da thobal gi hospital gi kanwa da pangthok patharam da mandum thambi basi miyam sing ji ngang pham taina pham se ingon do ode just because aina Manipur se kannabai damak ta lepo bai damak ta mayam gi sumain taina pham se ingon do ode haba pham se thami ada sai matang gi da koi congress thamai ba mod si Manipur si gi kannabai damak ta kanna lepi masi gi damak ta mayam gi taina pham oibani hai ba gi strong statement si CM side gi thami do congress side gi thambirak basi Manipur kan haibana taba Manipur sibu separate tawna mohona ba separator of Manipur haibana maming thon bisne hena pakchagani ha pon amgak thami oja kari mo thambi ni oja bem serju koigi fellow panelists marup singh aduga nasi discussion chibta viewers singi from the Bharatiya Janata Party magi degi wapumgar thamjana bagi tanja pi bidamakta koigi dialogue sip sinbi riba कोई नॉर्थ डायलॉग की ऑफिशियल से मुताबिक चली आई न थमजनिंग बदा असागी पोचे हाउरी से कलाई नो खंगदब मरक तंगांग में यावरे कांग्रेस की इनिशियल कनजु वाही से लाक्तु से इन लाक्तु से सिगी ngasi हाउरी बे पोचे कलाई दे होलक पनो आईडीपीएस का करमाई तो नो थोलक खिबनो कलाई दिगे करी तौर सी फिवम से ओर खिबनो मधु कली की दौड़ तौरबनो अखोगी जाति सिबु those who are in Manipur indigenous people से मसिबु कन्नना भी दमकता तौरब खोंथांग अमर तौगिबनि हैबसे अखोगी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन न खंगद्रेबा अमदि कांग्रेस पार्टी न खंगद्रेबा अदुननि ngасai मांगोद सि पीबा कोई पामजदे गाइसे नो ऑब्जेक्शन आई के सुकाई दे कोई प्रजा न खंगवनी what masagi kanugi honorable same high honorable same Biren high grade ado akoi oja Manaoton na thambi gi mana same oire ba matung da khana doira mamang gi khana doira sida high ji same high bane ba same Biren survival of Manipur high bane ba topic se topic itself the confusion ma lai re oja Manaoton gi ta number 1 अदु अइना मखा चथरब थमजनिंग से ngasi si Biren-na chumi ma congress yarum mena barabar hai congress yarum mi hai congress yarum badagi congress tawri ba praja gi mana to Manipur gi man ma to me am do urak padagi ma congress ki togla ga BJP di yor pane kari gi no ile ba kandia di kari gi kandori no somna kanda नार्को टेररिस्ट में पुसलगन होने ले कांग्रेस ना नार्को टेररिस्ट में हमसी कई तौर पुसले फॉरेन की म्यांमार की MP एमा अब जो KGB की अदुगी कानूनी एजेंट वाले में खोल में ना तो नुपा आमगा शू एग्रीमेंट होने है बा फॉरेनर जिंगा शू एग्रीमेंट हम दूसरे करेगी ना शू से कर्म मतलब से नहीं हाई भी जिंगा वो खंग दे कांग्रेस ना शू दी suspension operation है जकरम का मसी टर्मिनोलॉजी से नकद की है बुबु कंट्री यानी की मरकता और कम कनो जाति यानी की मरकता अगन लड़ाई चथर मतंग साथी न संचल हाना सुनब तौरब स्कूल दा कॉलेज दा मेडिकल हॉस्पिटल दा हाना सुनब ला मतुंग दा बॉम टॉप थादन न तुम न लेबाक से तुम बताले सिन मरम होरगा पृथ्वी से सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर लाख तारे याना खनब मतम दा थर्ड कंट्री मना थर्ड पार्टी मना मधुबु तौदनबा नखोय अनि मतम खर लेबखो नत्रगदी पृथ्वी से तुम बतारे नखोय अनि लेबाक से तुम बतारे हाइदना मधुदा सस्पेंड तहनबा लाना दु सस्पेंड तहनबदो अदु तौनबा साइन अदु सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कौवेबा ngasi Manipur da tawriba su se suspension of operation ji kana kana ga tongno bono
कांग्रेस पार्टी सेंटर कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ओइबोबी होम मिनिस्टर गायखंगम मोइना सेंटर अमदी मणिपुर पान मणिपुर की अखोई सोल की अखोई इंडिजिनस पीपल नत्तबा फॉरेन दगे लाको फॉरेनर सिंगा लालौबो कांगबो मणिपुर थुगारगा मोइना मुनगे मणिपुर के लेमासे लोय तुमहनगे मैतै तुमहनगे इंडिजिनस पीपल पुनम तुमहनलगे अदु अखोइना मणिपुर सि पाइहौरगे मणिपुर दे लेहौरगे सि नत्रदि अखोइ हिंगै मसाक लैत्रे न खनबा कांगबुदो अदु सु तौनेबा सु तौनोइसे कै तौनोहि अखोइदा मयाम पुनम ngasi yang kuibe man tang nate tabi viewers nu khangbirang bane ba kari khangbirang bani su tong gi bada duda hujiki hari ba kuki gi la holup narco terrorist kamu se siga india gi sipai singa so called indian army assam rifle crpf bsf even manipur police hari ba kamu siga khujin na ba khona gi deba खुजिना खोनब लाइन अकन वही मोंगा नगी देबा अदुदा करी मरम गदम को सस्पेंड ऑपरेशन तौदोइनो बा मतम दुगी पालिब सरकार दो मदुदा याव एमएलए सिंह की अपाम बगी मतुंगिना मोइना अपाम पुनम पिथोकपनेबा सिलेबाक मानब नत्राबा अदुना मरम लेबाक सि मांगा कदोरे अदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अहान बताम मेजॉरिटी लेते अनिसु बताम हेक मेजॉरिटी पाइबगा अखोई 32 काबगा सरकार हेक पाइबगा एनडी गवर्नमेंट हेक लेबगा लखो लेने कना कना कनो ओय मोयी मसागी कम्युनिटी ओलिबा लेटपा ऑनरेबल मिनिस्टर ने चेयरमैन हले अंबो न्यूमै ऑनरेबल मिनिस्टर ने मेंबर ओरे श्री तेज बसंत लॉ मिनिस्टर ने मेंबर ओरेगा कमिटी में सेम है कैबिनेट सब कमिटी में सब कमीशन ये चले मोरी चले तेती मफम चले लेरमीबसिंग अदो मदुदा मसाना याना अखोइसे ब्रह्मादगी लापनी म्यांमारदगी लापनी हाइबसी मसिंग थिदोंब खंगोंब तबगा खंगदोए मदु डिपोर्ट तब होग्रे डिपोर्ट होग्रे सी करिगिनो सी कांग्रेस न मोइना थाम लांग दुना मरम ओइरगा ngasi अखोइ मणिपुर प्रजा वारी ने हौफम न थिदेबा कदी हौरिनो यम सो मैजा पेबा बट मैखेती मरु पिखरबा मैखे मरु न हौकदुनेबा इमजास मै थादुनेबा अदु ngasi कांग्रेस पार्टी ने उदेबा खांतपतगी होय आ प्राइम मिनिस्टर लाइगे लागते के तौदी आई एग्जांपल हम थमजगेने नागा कुकी की सही थरे चुपना इरांग थोकी मतमदा कांग्रेस पार्टी की प्राइम मिनिस्टर तोखिसिने मिनिस्टर ऑफ स्टेट मचाम हो लाखिब्रा बा होम मिनिस्टर की सेक्रेटरी हो लाखिब्रा बा सी हिस्ट्री ने साखिनी से सही तरह लांछोंबा हुजिसु खमुक तोंगलिबा सिदा कांग्रेस से कर्म मंत्री लाखिगेबा अदुगी अमु यिंसेबा कुकी पार्टी की लांदा करम्बा मंत्री ने लाखिगेबा कांग्रेस की मतमदुगी सरकार की अदुगा ngasi namu akhoi na tawgibudu kawre congress tawgibudu kawre ba moina tawramba mangsalamba khochalamba mayam ngasi bjp na singise moina tawrambudo moina adu taw su tawgiram draba foreigner sin islam draba akhoi mi sigadra misi mina thokadra ngasi chingi lamde biu aeroplane tongo chatpi ba kambu ubirang mani helicopter tongo chatpi ba kambu urangoni chingi lamse hujik kari film da lei umang amang na isang sangna lejar Manipur forest land reserve forest leiba mayam sing asi forest leiba upam hauri braba okay labuk da khoni sambok khoi ko tractor na khoi ko khoirgan ngasi phajana lawon mari mangar khoirga hayi law uduine ba na pi yaw drakanda aduga chap manana leiba singmai punamakse si kali tagi na kali ta kanana tabuno okay mapandagi lakpo foreigner narco terrorism kambusina moina kokthokpa natro okay aduda yathappa ubam loi yonthore yathappa dana maduda mokoi u thare popi thare talpa pisa mayam do aduni ngasi akhoi nongmai afaba leiraga mayan madagi afaba khulai leiraga sophisticated weapon mayam leiraga ngasi akhoi attack tawine ba si kanan to honbano ba okay za si congress to natro okay
ओजा याम फजन थंबिरो जा मरा तंग थचगे जा हुजिक हुजिक ममांग देगे कोई पानारक पता दि मई से कनाना चु बहरम बनो हाइबेगी पोतो जान फजन थंबिरे तो पतो हुजिक अखोगी लेरिबा प्रेवलिंग सिचुएशन से दा कोइना चीफ मिनिस्टर सिलमदम से चीफ मिनिस्टर बिरेन से मासे सेवियर ऑफ मणिपुर नि हाइबे से जागी करी मो थंबिरो सेवियर ऑफ मणिपुर याम वांगना दा थोनो दम मिंग सी सेवियर ऑफ मणिपुर नते मादी अखोई मणिपुर की लमयान बा चौबो लमयान बा मनी लुसिंग बा मनी मरमदी अखोई इथक्ता लेरम बा रुम पोलम मयाम से ngasi अखोई मणिपुर की प्रजा न लेरी से अखोई पीएमई मा दि ngak यौरे दु नते बा पीएमई मा दि लेप थुमे दु ने बा अजु कया दा अमांग संगदा अदु ने बो अखोई तौरि से ओके अदु नत अदु दगी कन्न बने बा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ngasi होना जरूरी से होनरी बेंगु कसाय होनरे वार ऑन ड्रग्स से कई लाए फॉरेनर की ऑफम लाए वार ऑन ड्रग्स सी पोपी थाई से कनानो कलाई दे लाप मीन तौनो इंडस्ट्री अमत तौदी मपाने लाप मी सिंग तौरपने बा अदि कइदौरे अखोई मी मंगा करंबा तरु करंबा अदुगुंबा कम्युनिटी दो अदुना ngasi मी मयाम पुसलगा डाटा अखोई लई दुने डिटेल लाक मयाम पुसलगा ngasi दी मफम द वोटर लिस्ट छले ओके वोटर लिस्ट छले मी क्या कारे हुजी तारा मथंग द तंपाक सेक्शन लमद्रबा तंपाक सिगी केंद्र से सिसु मोइना डिसाइडिंग फैक्टर लेनी ओके ओजा अदगी उरिबोक त लांगोल गेम विलेज मोंद ले लंपाक पुनमक लौ पुनमक मोइ रिलेशन करनी कडाइल बिछाना नसागी नार्को टेररिज्म कांबुना पोपी थारगा तालको पैसा दो अदुना लेरगा पुलप लेसलगा मधु लमने थोंगबा ओके ओके ओजा हम नुंगाई मथंग राउंड अमु लाक्तिके ओजा रिंग लाक्तिके ओजा अखोई कमाई येंग बयाय अखोई हुजिक लाइदिबा एक्जिस्टिंग हुजिक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर अदुका मागी सपोर्टर सिंह हाइबा तारे दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट अखोई चीफ मिनिस्टर बिरेन से ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग अखोई मणिपुर से सेप तौनबगीदमक्ता लाइदिबा अखोई अमंग द पॉलिटिकल क्लास मरक्सिदा हाइबा तारे सिमै मोड से तपतना फोंगदोपसे मसे अखोई तसेंगनबक मणिपुर सिगी स्टेट सिगी सेवियरनी हाइबसिदा ओजागी करी मो थमिनी कमाई थमिनी गसा श्री एम बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर महाक मणिपुर तसेंग नुसीबा तुगुंबा नुपा मनी हाबसी अखोई अइना पाउमी ओना लोइने जरिंगै माना पाउमी ओरिङै मतमदगी अखोई लोइनरकपद दुम खंगजै अदुगा माना मिनिस्टर ओइग्रब मतुंग चीफ मिनिस्टर ओइरब मतुंगदा लौखलैबा थबक मयामसी होय थागनिङाइनि अचौबा थबक मणिपुर सिबु चौखलनबगी लंबीदा अखोई से नाइट प्लाजा कायना तौरमदना अदगी चीफ मिनिस्टर के हक्सेल तेंगबांग कायना तौदना तोान स्कीम मैम पाखतना अखोई मणिपुर से फतब यादे फब माइकई चिंगदब यादे कायना वखलोन थबक तौब चीफ मिनिस्टर अमनी हाइबदा मसिमदी कंगनिंगाय लेते मियोय खुदिमक याने अखोई खुदिमकनसु याय अइनसु याय तौबदबु पाखलिब थबक खुदिमक तो विद ए स्ट्रेटेजी अमग लोइनना लेबाक सि तसेंग कन्ननबा पॉलिसी प्रोग्राम अम सेमगा पाखतपरा नत्रगा मागी मियोय खरा नकनबा मियोय खरगा पुंजनरगा हेक्ता तौदे यादेने हेक पाखतलगा मधुगी पोतो इंप्लीमेंट तौबदा अखोगी कनो यामना सक्सेसफुल ओहेंदबगी ओइबंग ngमोइदबगी स्ट्रेटेजी रोन चंगजनबरा हाइबसी अदाय एरिया सिदा अखोइदा कंफ्यूजन हेक लाय मरमदी माना पाखतकिबा प्रोजेक्ट सिंगसे सीएमएसटी दगी हौरगा हौबदगी हांबा याम फजरमगा अमुक मरक्ता सीएमएसटी की पोटसिदा याम चावबा अखोइदा मसाइदा कंट्रोवर्सी अमा लेखिबा कयाम चावना मी सिंगसिदा कयाम चावना माना मतेंग पिगदोरिनो पैसासु लुपा लिसिंग अमगा चनीदगी हेना नोमदा मी मदा काप यादे लारबमना एवोमिन अमा काप तारगदी केनो तौरे कोई लिसिंग तरुक हेना चंगे अदुना कराइदि पिसानो कायना अदाइदा कंफ्यूजन मैम लाक्तना कोनदी सेमदोगा मुक अफबरोमदबदी अदुम सीएमएसटी की बुदी पुरखी अदुदा पाइखलिबसिदा वार अगेन ड्रग्स सिदा पोपी अंथत पंगाक्तना वार अगेन ड्रग ओइगद्रा कायबगी पोटमा कोई डिस्कशन याम तोय तौनैबसी मतंगदा याम फब खोंथांगनेबा वार अगेन ड्रग सिदगी हेना फब खुनाइसिबु कन्ननबा मणिपुर कन्ननबा होनबदा पाइखत वार अगेन ड्रग आइसिदगी हेना फजबा मिंथोल लेबा अदुगुंबा कैंपेन से लेपु नतेबा अदुबु वार अगेन ड्रग हाइबा कैंपेन सिदा चंगजलिसिदा करम कंपोनेंट चिथै हेबसे
करम पॉलिसी पांथोकी है मसाई एरिया पाकसन सिस्टेमेटिक अखोगी लेहोगदब मखा ताना चथहोगदब थिंबंगमनबगी प्रोग्राम पॉलिसी करी करी याली है पोटे यामना अखोगी क्लियरिटी थम्बंगमगिदब अदुगुंब वारन ड्रग ओइगिब अदुमकना कंफ्यूजन मैम लाक्तना कन्फ्लिक्ट मैम लाक्तना लोखजौ जैगी जौगी केस लाक्तना मतंग मतंग लाक्तना मैम अमा तौदना तौगिबगी क्राइसिस मैम अमा थोखिएब इंटेंशन फै श्री एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर की इंटेंशन ख्वाइदगी फब पोनी मा मणिपुर याम नुंसी मणिपुर कनिंगी कनिंगनब चंगसिलइब पोस्टसिंगसिदा पाइखलिब थबकसिंगसे विद ए प्रॉपर अखोगी मसक नाइबा मसीगी पॉलिसी प्रोग्राम सिंगसिदा फजना खंब मैमगा निंथीजना तानरगा तौरकपरा नत्रगना मागी इंटेंशनली मागी आइडिया दा अतोप यावदना मागी मी गाक्तदा से सब फॉर एग्जांपल बीजेपी की कांगू मागी कनो गाक्तदा तानरगा तौबरा नत्रगा सिविल सोसाइटी स्कॉलर सिंग मयामगा तानरगा अदगी पॉलिसी मेकर सिंग तानरगा पाइखल पर थबक पर खाइसे याम कन्ना खोइदा चिंगनबो मोए रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की माना इनिशिएटिव चंगलप अदगी फॉरेस्ट से कन्नबे यादेना माना चंगलपसे ख्वाइदगी फजबा अदुगुंबा प्रोग्राम अमनेबा तौबदबु फॉरेस्ट से कन्ननब चंगलप प्रोग्राम सिदा अखोइने हेक्ता मसाइदा अखोइगी कन्फ्लिक्ट थोलप याब जगह सिंग येंदना से फॉर एग्जांपल हंदक्तसु अखोइगी लंथवान की खौबुंग चिंग से कोई रिजर्व फॉरेस्ट लौथुइदनको लंथवान की चिंग से को असिगी लौथोपसिदा हेक्ट लौथोएब मोगी मनुंगदगी वॉइस थोलक्तनबा हाना अवेयरनेस प्रोग्राम तौदना मयाम से ज्ञान ताहलब मतुंगदा मधु लौथोपगी कानबदु फंगलब मतुंगदा निंदीजना पाइखटकदबा प्रोग्राम खरा हाइदी तौरीब थबक तो अफब ओरसु पाइखटपदा मधुगी खोंथांग थांगदब पोतसिंगदुदा चिथब नांदब लेरगदी मधुगी पोतुना अखोगी चंगजलिब मिशन दु सोहल्ले होय सेवियर ऑफ मणिपुर दी ओइनिंगदब मी अमत लेते मणिपुर लेरिब ओपोजिशन दो ओइसनु मखोइसु सेवियर ऑफ मणिपुर की मिंगथोन पामुंगनी अदगी रूलिंग द लेसनु रूलिंग की कांगसु सेवियर ऑफ मणिपुर की अदुम मिंगथोल से पामेबा तौबदबु अखोगी हैंगओवर अखोगी ब्रिटिश लेगेसी की हैंगओवर गवर्नमेंट लेहोबा ब्यूरोक्रेटिक की गवर्नमेंट लेहोबा अदुना मरम मरगा अखोइना चटकदब अखोइ नियम चुमना चथगदब पोतसिंग से मागी अपामदा हेक्टा मागी बेनिफिट की मागी पॉलिटिकल माइलेज की चथरपसिन मरम मरगा समटाइम्स लोकल थबकसिंग से फेल ओरकपदगी अदोय एरियादुदा करिगुम खर सोइखिबदगी नि आइनासु आइना लौजै हनके क्राइसिस से थोलैसे अदुना होय सेवियर मणिपुर की कंसेप्ट चाव लेजै बट अइना हामगी ओइना अइना हाइजनिंग से श्री चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह से लेबाकपुदी याम नुंसीबनी तौथोरइब थबकसिदा मागी कनोसिदा हाथु मनब्रा नत्रगना करी पॉलिसी प्रोग्राम याटपद सोयहोब्रा अदुगा कनोसे निंथीजना तौगदब पोसे प्लानिंग फजना यावदबनिना माना तसेंगना मणिपुर कनिंगगसु कनमंगमिब्रा ngamdabra haibase ngasi tha 13 chatharaaba 13 helaaba sigi violence sigi conclusion ama porpungamdadana akoigi solution ama porpungamdaba sineba si hai dana magi position karimta sokpadi leidu nati maramdi October 15 da adugi mamangda masi wa ingangang daba aduga akoina su magi position si kano to buraina khaluba aduga October 15 gi akoigi MLA सिंह वरी सानगी बगी मतुंगदा मयाम ना हाइनरिसे MLA त्रानि पाना त्रामपन मारी मायुक्त मा थरु सिन्नब चिठी इरे अदु इरे मयाम हाइनरगा मासे सोलगदब मानबा मख अखोइना उगी मतम खरा अदुबु समित पत्रना अखोइ नोटिस इन चार्ज ना लागा उनरगा बीजेपी की कनोदुद माना ngangiba पोतुददी मागी कनो से हेन मागी confidence and power से हेन लेबगी वांगांग म ngang कांदा पोछि मागी पोछि फिबम से हेन strengthen ओएबा strengthen ओइरबनिना मान सेवर ओइबसे ngam दि थोबनी तोबम जु थोबनी तोबुदसु कदबि ngमोइदोना मागी कइनो he is very confident मागी मफम सिदा कनापतना challenge तोबु ngमोइदो पोट am kangne aduna होजिकी मागी पॉलिसी प्रोग्राम सिंग सिदा करिगुम खरदी कोइना चिथा नांदबा पोति ममिंग फजई इंटेंशन फई तौरिब थबक तो फई तौबदबु तौरिब थबक अफबम तौब मतमदा हौरकदो पोत सिंगसिदा चिथौरिब पोत मयाम सिगी प्रॉपर प्लानिंग अमा यावदबनिना हाउ कैन ही बी अ सेवर ऑफ मणिपुर सिनेबा हंगनिंग वफमदि आई स्वाइदा अहामगी स्माइल ओके सर
yam pachan thambi jaring kuna khoi gi chathare ba chief minister gi plan haiba tai policy mana chathare ba hek khawrak padagi lan se thogla ibagi maram se sutum hai khre poppy plantation si thingna bo hona ba adagi FMR tawna bo hona ba adagi di kano gi forest ki lamsing and cross sorok pa immigrant kano gi migrant sing gi sigum bagi issue mayam sidaida tawna bo hona ru badagi lan se tholapani haiba su masamang na dum hanjan dum thama ba famni haiba tare paikhali ba khongthang sing se su ki matik phai lebak sigi interest haiba tare tung gi ona siam phabani tawbatabu basi paikhalak matam da well plan tawrabra strategy phajani ya labra khanna dana tare tana thonga naina dana maning mamang akoina munna genga kanda haiba tare mahai se consequences aphaba tholakna bagi tawrabra haiba wahang se lak matam dadi swaida akoina iho hobama ama pot se ma ubandana ngasi phabu thoiba irang sigi waroi sinju purak pangam dana leidi mayam se akoigi yamna confusing obe state amda pot adum leidi haiba tare adana swagi matang se leiba maramna mana magi nan chathara iba magi plan magi kan wasi yam thina phabo oi tara kasu thabok ona pangthora ko matam da haitari in action da lak matam dadi aho ba loop hole se mayam leiba maramna and savior of Manipur haina ko state da chapchana ko budi batik chaphatte habagi pot to thambiri yam nungai jai ai jamnau ton da mung lak jege oja khoi mona camera se atu male kana tau jege hujiki akoigi matang se da October 15 gi sigi matungda ada center da community ahum gi una ki pese matungda BJP ki MLA singna 38 haiba tarik khudi koi gi pira kana sahi tawra kanda chief minister hongdok hongjin dobe wafam sima laikre simaksu matang kida koi chief minister namu tham gi basi madu lebak nungsi banate masagi bot kana be khak hona ba haiba tare masagi opportunist company haiba post tu mai tham gi wafam su leire swai matang kida su aduga koi gi kamaini yeng be ja koi gi chief minister na mamang da ko ja saran chu thambi ki ba congress te ki togla akanda sidai da BJP te yakra isi Manipur se mangwa tare madu da satisfy oi da ba hai tare tawra iba policy program yam da duna BJP te yawra gadi madu fulfill tawni hena du gi apam du gi kanoma platform dum phangani ha be pot ta lak pan ha bena su hairi adu hujik la e BJP da leire ko gi lebak se ki chief minister oire ba seida hujik chathari ba series of event hujik tho iba irang sigi marak hujik leiriba position sida congress tegi BJP da lakpa du da akoigi ahong ba haigadra natraga leibak sigi interest ta kayamuk yamna hena akoina progressive oire kyam facilitate tawba ngamme kamai thambini ngoja simin sabirena akoigi congress ta minister oiram ba matung da congress ta leram ba matung da BJP changgibda akoigi congress na pangthokpa ngamdaba mayam ama national issue or state issue mayam ama akoigi pangthokpa ngamdabadagi masi congress thadokibni BJP changbane na haiba wase si political propaganda dunida yam hongba man yaudaba propaganda ni maramdi kanaw mi amana party mdagi party ni chatpa matamda magi parent organization hai tare ko parent political party ju khara chairam bangangam ba ye nature ne ba adu dai na muk makhata no question ja hangni ba sri birena congress tagi congress na pangthong ni nation issue amadi state issue myam ji ki solution je mit tabungam dabadagi BJP changbu wargadi mangasi BJP da chahi taret hena masi chimisa oire karam nation issue na taga state issue soptong ngame che number 1 ngamde haba nagai issue soptong ngamde adi matam mamde UNC na charang na dana district chamber ta na charang na dana mayam ama tawbudo ngasi edu UNC na hairi nagai chinau ki na hairi district to mona hanagi phim da hanjala lo district chamber yade ngasi mana chimi se oire aduga center da prime minister BJP gi leire ma adu ngamra ngamde adi tongan ba Manipur gi issue mayam ama leisida ma kai tongame ngamde hanagi problem sing dugi mathak to ano problem lising thorak tana Manipur gi miyam ji bora confusion state am de leire aduna madu propaganda ni bangai haiba wani chief minister Birena ai mamangi first round su maijegi Birena chief minister oira ba matam dagi time reference lorga savior of Manipur ha bese ai maduda ai ngangjarage nang sai definition je dum introduction da ai haijegi bani adu ai ngasi gi topic si yam phajana dum clear oi je haitare adu akhoi I am very much thankful to my friend akoi waja sarata yam BJP spokesperson da yam thagat pam phongdok chari karigino da mana ngasi gi Manipur gi reality chapcha hai gre siri birena hojip chimse oiba Manipur sa pma hojik ti lep thumme adu so mangjang da hai gre to
Manipur की मियाम जे हौजिक लेप थुमबनी प्रॉब्लम ना संड्रेम भी मादी ngak yore du ngak nate lep thumme no ja na hai gra adu jo amang jang da that means hौजिक की condition ji साथ ina phatre ha to adigi oja na ngasai gi su gi matang hai bse Congress party moi ne khitang cheng dokpham thui madugi tanja lok je ge su ji 2005 ta ya na ga 2008 ta gi effective oi bani Minister Shri Okram Ibo Bina Minister Oyem Tam Tawani. Yes. I know Mangi discussion Kia the Hijack. Lalo Banarol Singna, mainstream the lecture again, normal see the lecture again. I could be smash find to biro. Koshanti Warisano Pame Haradi. Karigo Gomen up to the no Habiade. Shugi suspension operation Gi Magi, rules and regulation may amaman in a view, Mother to Miaure. Ngasagi nung may kamna ba kamna daban nauri kamna daban na koigi BJP side thambi ba myam do rules and regulation the law yaw pung aktani accordingly national the lariba center the lariba government amadi state the lariba government ani ge intellectual sin yam kup na khanar mutung da ngasagi lal hob na harol sing duga su tawribani hiding iba point di Sri Okam ibo bigi matam da 2008 ta effective oil ba su ja 2016 की लोरम दाय है 2017 की स्टेट असेंबली इलेक्शन लाखरी भाबु की मरकता श्री ओकर बो बिना चिमी जो ओरिंगे मतम दा शुग मरी लेनब एनी इरांग अब चुचापुर दा कांपोपी दा मोरे दा कुकीताब जगह सिंग दा कोई लेते है या फजना मॉनिटरिंग एजेंसी सेंटर की मिहु जावबा स्टेट की मिहु जावबा तोगान तो हम सिक्योरिटी फोर्स की मिहु जावरगा मॉनिटरिंग एजेंसी सेम ग्रास रूट दा फील्ड दा फजना रियलिटी दु चेक तवरगा शुगी कादरसिन फजना चेक तवरगा कोई की फजन कंट्रोल तौर चलिम तमदा शुग मरी लेनबा याद रबा ओदा तुम हाइबे यान शुग मरी लेनबा एनी इशू मत मणिपुर दा श्री बो बिना चिमी चोरिम तमदा थोखिदे थोगलाइबा शुगी कैनो सिदी चिमिसर बिरेना चिमिसर ओर मतमदा 2017 दा असागी हाना श्री ओकर बो बि मतमदा 17 शुगी टीमगा साइन तौनर मतुंगदा निपाल मा हपचलागा पुन कुन मंगा सुरा मतमदा मसागी ग्रासरूट लेगदबा कोई शूगी मॉनिटरिंग एजेंसी की मसागी रिपोर्ट हो बलाकपा हैंडीकैप ओरकपा मदुगी कइनोदा इंफॉर्मेशन दा कोई कई हाइतारे मिस कम्युनिकेशन हाइगद्रा अदुमाने लाकपदगी शूदा प्रॉब्लम लाकपनी शूगी कांबू जे कंट्रोल तौबा हयोगदबदगी शू जे इरांग लाकपनी अदुगा शूदा लेबा पार्टी खरा बीजेपी ना इलेक्शन की खुलाई होइना होम मिनिस्टर अमित शाह यावना नखोई बीजेपी दा वोट पियो नखोई की पॉलिटिकल डिमांड नखोई पीगे ना हारो मतुंगदा शुगी कांबुन मा ओपनली बीजेपी को सपोर्ट तो ना लैंडस्लाइड विक्टरी एमपी मतुंगदा कोन बीजेपी न मदुगी डिमांड पिरक्तबदगी बीजेपी न भूत छानबसे हौरुरगा भूत लोसनबा हितबदगी वंझल बीजेपी द चारकपनेबा अदुगा बीजेपी न जाय जगोय दो हितरमनिना मांगोन ताइनाबा अन कांग्रेस की मतम द सोयरमबा कांग्रेस की मतम द सोयरमबा हायरकपने सिदी प्रोपेगेंडा नि खोय यामना कनो ओइना लौदे हेवी ओइना लौदे मधु खुदम मबु श्री इबो बिना चिमिसे ओरिगे मतम 2016 बाबुदा शुगा मरी लेनब एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट लमता खोय थेंगनदे बा रेकॉर्ड लेतेबा श्री बिरेन चिमिसे ओर मतम द शुजे कंट्रोल तबा हितबदि थोरके बनाबा अदे मुक्सो खोय ओजा छरन मुक्सो हागिएबा कुकी गा पार्टी गा थेंगनाबा नगा कुकी गा थेंगनाबा हाय मैम सिदा अखोय कांग्रेस मतम की सेंटर की मिनिस्टर लाक्ते अदु लाक्ते हाइरिबको यस मतंग जे एक्सप्लेन तौजेगे मणिपुर मैम जु खंगबियो बयाम एकेडमिक ओइबा डिस्कशन चेब पंगांगुम जेब हंदक की इशू कुकी मैटे तौनरीब येनरीबसिगा नगा कुकी येनबगा नगा कुकी पाइटे येनबगा मानदे है नगा कुकी तौनबना मखोय अनी अंगम तानजबनेब नगाना कुकी हानबा कुकी नगा हानबा होनबनेब कुकी पाइटे पावर की स्ट्रगल नेब हंदक की तौरब कुकी मैटे सिदी यूनियन टेरिटोरी सेमगे मणिपुर की तोंगाम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तांगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पीरीबा प्लस बिरेन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनी कुकी की कईनो अनी मिनिस्टर अनी यावना मोई मी तरान कुकी एमएलए तरान सेंटर तोान तोान मेमोरेंडम पीरीब इंटरनेशनल फोरम भारत की प्रेसिडेंट भारत की प्राइम मिनिस्टर एनी अदर होम मिनिस्टर मणिपुरी तोखाइब कईनोम सेमगे और यूनियन टेरिटोरी सेमगे खोके हाइरीबा सिगी पोस्टदी सेंटर मखोयना डायरेक्ट अप्रोच तौबनीना सेंटर की मीना नेगोशिएट तौफम थोएब खुथिजन थोएब मतमदुगी नगा कुकी के दुदी चीफ मिनिस्टर ओकम इबोबगी विजडम द मागी नॉलेज दा मागी मसादगी आगी खोगी सेंटर की होम मिनिस्ट्री की इनडायरेक्ट सपोर्ट तौरगा सॉल्व तौनो होना जबनी मतमदुदा मखोइना असोम दखो यूनियन टेरिटोरी लौगे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लौगे हाइदे हबा अदुगा कुकी का पार्टी का तौनबजु हाइदे हबा
अदो सिगी कइनो जे लॉजिक अनि जे खेने बा हौजिकी ऑनगोइंग क्राइसिस सिदी कुकी ना तोंगान बे यूनिट तोरिटी सेमगे हाइबने बा मणिपुर दा लेररोय हाइबने अदुसु बीजेपी मनुंग यावबा एमएलए ना अदुसु मिनिस्टर बिरेंग की मखार मिनिस्टर ओइबा अनि यावना हाइरिबने बा सिदी यामना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओएबा संविधान यादे बा मरम जम खोइना संविधान वासक को मतमदा मणिपुर की इंटीग्रिटी सेप तोंग तो वासक किबने बा अदु हौजे मणिपुर की इंटीग्रिटी दे ठुगारगा मणिपुर की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानगे संविधान याब पोनतेबा सिदे एक्शन लबियो बजे भारत की प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर मसे एक्शन लबम थोएबा थोक्तिजे एक्शन लवन हाइबदे तादबजे सिदा खोइ कांग्रेस ना मखोइ द रिएक्शन सि तबवानेबा यंबियो भारत के प्राइम मिनिस्टर ना कुकी की नुपी अमगी दी नेकेट पेरेट तवे हाइदरा फी थोंगदन ngak pui हाइबि दंतदि हेल्थ पार्लियामेंट दा अरोइ बिथा द प्राइम मिनिस्टर ngangeaba बट मणिपुर की फ्रीडम फाइटर ओइब नुपी युम अमगी फ्रीडम फाइटर अमगी युम अमगी नुपी अमा इंग मै थाबा अदुगा मणिपुर की नुपी गैंग रेप तौरे हाइबि पुलिस स्टेशन दा एफआईआर तौदन लेरबा सुमबदि भारत की प्राइम मिनिस्टर ना भारत के होम मिनिस्टर ना एनी गवर्नर ना ओरो करीम तो वांगांग देबा अदु कुकी गिना ngसाइगी कंपेंसेशन बु गवर्नर चल थिलेबा अदुगा मणिपुर की मैतै वैली की तौरिबा गैंग रेप तौबिबा नुपी की अवाब द गवर्नर चप्रा होम मिनिस्टर चप्रा प्राइम मिनिस्टर करी हाई पार्लियामेंट दा हाई देबा सुमबा मिचम मिखाइ नाइबजे तौगनु हाइबि कांग्रेस की साइड की रिएक्शन तौबि वाने ओके ओजा याम नुंगाइजे ओजा सेट लाक्जेगे ओजा कैमरा याजिबेमा ओजा अदुम कना तौबिरो ओजा साउंड चले तो मजा मखाता नो मैम अदुदि ताद्रदि केदौनी सिंथि जने तौरो तौसे कैमरा याद सर सी गतंग अदुम टेक्निकल गे कोइ खुदोंग चादबा खतंग मरक से थेंग दे ngak पिगेनि व्यूअर्स मैम नो जादम अकोइ साउंड चले मखाता बि ओजा कोइगे टीशर्ट दगे कनो तौजरान सा अदु फजरोइदा वीडियो रिकॉर्डिंग होरेन अद मैम लो यंगरिमनेबा अदु नत्रदि ऑडियो न चलनि तबदि माइ तौ ओके सर नो आइजा यूजरिंग कुद लाक्चगे ओजा कोइ कमाइनि गेंग बयाइ तसेंग हारगदि हुजि अकोइ मियाम सेना प्रजा मियाम सेना पामे बा हाबा तारे पॉलिटिकल माइलेज लौन बई मतम से कोइ साथीना पामद्रे मतम नते दुना पुनछलो हाइबा सिम दे कोइ प्रजा मियाम खोलांग लाउ सि पुनछिन बिरो अदुगा हुजि हुजि मरुइना लमदम से थोइ हुजि चथरि बा सिगी सॉल्यूशन पुरंगना बहोना बिरो अमना अमा ngang से थोदोकना बा कोइ प्रजा सिंग हाइबा तारे मसि कोइ तामलकना कोइ सिदा पोंसि वादि दुना पुनछिन बिरो हाइबा की पोसे यामना लाइ आइगी रिप्लाई पिजिंग द नो सि दिसना तौरो तौबुदि ओजा यानि यानि अन जा कोइ कतो मरक आहा जारिंग कुद लाक्ते हुजिगे मतंगी साइदि हाइजे सुगी मतंगदो अइना अदाइदा आर्गुमेंट कितन तौजनिंग बा मखक्ति सुसि करिगि तौरिनो 2005 ता असम राइफल द तौरमे 2008 ता तौरे दुगा करिगिनो लालहौलुप अमपु मी 13 खक लेबा लालहौलुप अमा लेगद्रन अदुगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन करिगि तौरिनो सुसि हंगनिंग याव पोट म खकनेबा करिगुमर खरा सोइग्रे सिदि पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ओइसनु अदगी कांग्रेस ओइसनु मतंदुदा मोइना तौबुदा सोइगिबो फोटो इसाना एक्सेप्टेड साना तौबु तबगदा इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम जे तौरोइदो सु तौबुदा कोइना करिगि सोइगि लालहौलुप अमा इंटाइटी सुनतबा लालहौलुप सुनतबा लालहौलुप इन अ सेंस इंसर्जेंसी हाइबा पोचिदि मागी पॉलिटिकल इंटाइटी एम लेगा लालहौलिबा पोट सिंदुगा तौबुदा नंदन अबगी दमका तौबा दुगुंबा सु मनेबा वाइ सु तौरगा सु तौरिसि खोगी नुंगुइ पाइबा गैंगस्टर मैम योखनबगी दमका तौखिब्रा कर्म मतम द मकोइना आर्मी द नोंगै कापखि कर्म मतम द मकोइना पॉलिटिकल डिमांड लेखि इवन सुगी मतम द देयर इज नो सच प्रोविजन दैट मोगी स्टेट वुड पिन हेमसु लाउगिदे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर से काहेलोय हाइबगी प्रोविजन याउरिबा पोट अमा खक्ता मोइना दुदा साइन तौथोमगा नोंगै पाइबा खरा हेक्ता योकनी ने योखलमगा तौरिसे इट इज हार्बरिंग ऑफ द गैंगस्टर नेबा ख्वाइदगी लानो पोट अमा खक्ते मतमदुदा व्हाई नॉट दे आर थिंकिंग मतमदुगी लेरंबा लीडर्स सिंना मतमदुगी लेरंबा सिंना करिगे दु खलमद्रिनो सनेबा अदुगा अमुक्सु मतमदुदा लेरंबा लीडर्स सिंना मदुगी पोटु खलमद्रि एबगी साउनिंबा लेरिंग सिदा हुजित पालिबा अनोबा लीडर्स सिंसिना मसी एब्रोगेशन तौबा ngamdrisi करिगिनो ओइ दे हैव शोन देयर कनो इंटेंशन कैबिनेट डिसीजन लौरगा एब्रोगेट तौए हाबगी पोट लौगी अदुगा असेंबली द मोइ मसी एब्रोगेट तौए हाबगी पोट लौगी स्टैंड फजे यामना बोल स्टैंड अमा खमने अदुबु मखोइसु करिगिदमक हुजित मोइ सरकार मपादा लेरिबनी सेंटर द लेरिबनी सिदा लेरिबनी व्हाई नॉट एब्रोगेशन ऑफ सु ओइ सु से हुजित भावबदी सांदुए हाइबगी सेंट तौए हाइबगी हुजिबाव सीएम तरि थोक्ट्री सांदोइब्रा सांदोक्तिब्रा खंदे सुगी केम दे दुम लेरि केम सिंसिदा कनागुमतन मिलिटरी क्रैकडाउन तौगी
Hujiki argument se koi Iran se lotion se han se hai tar gadi lady ba su gi game sing sida akoi military crackdown to view moi gi khulai sing do mahum chana so lo jel ga thambiu hai ba pot tu ne ba koi na demand to ri miyam gi demand se na ada area du da ai mate khara singok chani da na hujiki technical difficulties lai bu du da ada area du da ai ruling da so hai jeri sini kari gi no adu kyam na kan ba double engine lai ga su rocket tongon disi kari gi no adu ga kari gi da makta matam du gi government na mi tarani thoi lai ba kenobo group amabu recognize to thoga suspension of operation tor me kari gi no mapana gi chang ba foreigner amabu na leader wa ba adu ma group suspension of operation tor mi sna kari gi no they are all of them both ruling present ruling adu gi ruling ani mak se makoi ni mak mara lai sini ai haning si Okay, thank you so much. Oza Sarat tong makha chatha jara ke oza kamaina koi thambining oza hujiki se both ruling and a party ani ma ki barakta gi de tum asoi be se han de ge hawrak po itara ga chu hujik continuation se de akoina why cannot we find a solution to see solution je ka do be thi de adum akoi mileage pin raga longna raga na traga aman amade criticism tawra dum lai radra haibe gi post side oza kari mo thambining ai lak sa ge hogi congress ki je ai party di panning da bane congress is hajen no moi sim so me hajele example am set of the ko rabina na se biti ro hat ki ko miron bi ma sanjit hali ko hairi se chumna koi wai wata shanabal hote na ke dengano matlab house ta vidhan sabha da assembly session le ngi manu da hat pan da upai liti ja hajele bi ne se adu ko hajen congress party wa du koi na adu party do koi luna khan moi na ngam bota koi praja manipur sa taning de ai adu da simu thamje ke ai na ngasai pe me imadi ngak yore samne bi sai wari do adu ka karma matam wari no adu yor podi chingkhan na mohla bale bang si biri na tawsi di congress ni holam do chummi da Manaoton hai ba kari hai gi bu akhoi na palinga de kem ta tawdi hai ba chummi tawde ba kari gi no matam ko kina pa puno pi ba kadai una pi second emari no mai phuni pan lo thopi ba aru MLA mla puru sakhi ba kana chief minister oe okram bi bo bi no oe ba adu matam da moina apa mai phai mai irang thok dori ba angan ngai to bose ai ngamuk chage ka bok to pi de angan ngai to de na likewise du mai to duna congress na palnge matam da second emari ahan banong mai phuni pan ji bi tho ini ada kanana ko kina kamai lang doi ba hai mai sarkar do survive donu be damukta sigo si aina eta hajen jo banate ko si manipur pun wa law hi wani odaling ko si manipur pun wa law hi wani ba adu congress party pa hai hajen bi si hakman gre manipur do home minister marini lei horak pada home minister na all political party ki meeting tausi solution kari propya gi yengsi tana sina congress party de invite to ba congress party kanam lakhi deba kari gi no lakri do congress ni chungna kan da kuki de so ko thabak to ya de moi Myanmar ma sa singa ngasai chumine ya na re su to na me ya rage ba adu su du indigenous people singa manipur gi manunga leba la laru singa to bilamu manipur gi naharu singa kari gi Myanmar ma sa to bilamino ha Myanmar masa tong na madu manipur na kali yoksal laga ya ba piru no karmain tong na tau no madu ki Myanmar masa ka su tong no su chome lo gudro ngasi ai ngasai gi karmain tong na solution la ka de do adu maram da ai amulak sa ke bim nang muda okay sa am no je ja now ai ke lak sa gi ke now inner line permit congress matam inner line permit tam mi sigi ko sibri debra sigi inelai pamisa congress no me am piu wa ka ha ka la ro pi de moina but BJP ne la kom da karna gumba am khakna masi khoi da inelai permit pi biu hai base hai din ne da BJP ne pi ba si kali no akhoi kanjana banatra si bilena mana manipur kannaba akhoi indigenous people se kanjana bagi khoi mut ke batare kannaba ahan ba upai se inelai permit ne yaro se si Biren hona bagi natra si khoi lem na to kadra ba si congress ngam biu ha de pidrim ne congress matam da misi mina tho ba pidrim ne ba
ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨ ꯍꯨꯟꯅꯤꯡꯉꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯌꯦꯛꯁꯜꯂꯝꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ 84 ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦꯒ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ eviction of encroacher land encroach ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯅꯦꯕ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯠꯂꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯐꯥꯔ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯋꯥꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯅ MLA ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯥꯅꯣꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯕꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯕꯨꯡꯗ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯥꯟ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦ ꯁꯦꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅꯦ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯁꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯔꯦꯖꯤꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯚꯤꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯦ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯃꯨꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦꯒ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦꯒ ꯅꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯅꯤ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯆꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯐꯥꯎ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯃꯒ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯡꯇꯤꯡ ꯑꯣꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯋꯥꯠ cookie says what foreigner cookie says ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯤ 150ꯃꯨꯛ ꯁꯤꯖꯜꯂꯦꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯨꯌꯥ ꯇꯥꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯔꯥꯟꯖꯂꯤ ꯀꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯣꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯁꯔꯥꯟꯖꯂꯤ ꯀꯠꯂꯦꯕ ꯕꯠ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯀꯥꯞ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯐꯥꯔ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯠꯈꯤꯁꯦ ꯃꯤ 2,000 ꯃꯌꯥꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯠ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯒꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯃꯤ 1,000 ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯈꯨꯟ ꯇꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯥꯟꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯕꯣꯝꯅꯤꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅꯤꯅꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ओके ओके ओजा ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯥꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯁꯦ सिगी करी खंबीदोरीगे बुजी ओके ओजा ओके हम नुंगाई जे जाई इंटर एड तो ओके ओजा तबी ओजा की बीजेपी कनो पोट्री से कांग्रेस की मतमदा मी लिसिंग अमगा चंगा कुनिपान हेन हात की बगी सुप्रीम कोर्ट केस लेबा अदुगी केस सिगी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तोरपा केस तोरप मतमदा हुजी हुजी लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट की लेबिरिबा बीजेपी ने पामिसना प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पीदेबा सिने करिगी नोइसु सिमसु ओपन एडिशन तबिरमदि याम नुंगाइने ना हाइजबन अदि अय मगा लाक्सके अम पोइनम का होरे न का वो ट्विटर में नथाय उकी की एमएलए मंत्री होना है मतम मामा कोई की नुगी नागागी फिल्म मोई की तौदा अखोई येट पलिदि मतम दुगी काय खंगम को जो नागागी मंत्री मैम सोईतरुम चेले बोजी मोई सोईतरुम लेबा अदुना करी हाबिदोबा हुजिक सिदी मोई जाति का अखोई जाति खन ओके ओजा अदुदी काउथोकनिग्रबा ओके ओजा याम नुंगाई जे याम जुमे हुजिकी पोटसिदा लाक्चनिंगिदी एलिगेशन सिंसे याम फजे तौबदबु
1528 की अदुगी केस टू लोकल मतुंगदा सीबीआई द थिगलु हाइवोक लेरबा कोर्ट खोगी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट हुजु पीदबा इंडिया गवर्नमेंट पीदबा अदुना मरम वरगा मागी खोगी कनु ओरिबा खोगी चेनरीबा ऑफिसर सिंगदो मदुगी मथकता हुजिबावदा केस अंत लोखतपा निजना लोखतपा ngamdana लेरिबनेबा मदुमसु वाई अद्वाइद करिगिदमक्ता होय चुमनेबा लिसिंग अमग चमागा कुनिपान बु फकापता हापसे मदु ख्वाइदि चौ मरालिने अदुगा मदु हापखिदुगी दंडीदु पीननबा होनबदा लाइव सरकारसिना पीदना लेरिसिना करिगिनो पीगदबनी हाइबो पोतुनिदा अदाइदा मिसौ तौबसे अदाइगी एरिया दो केनोना सो अखोगी रूलिंग की साइड तगिसु अदाइदो क्लैरिफिकेशन तौबिगदबनी हाइबदनी अखोगी कांग्रेस की केनोना सिंगदोकदौनि सिदि केनोदा बीजेपी ना हुलकप लेतुमनिना को अखोइना सिंगदोक्त्रगदि आइदी सिंगदोकपनसे कांग्रेस की सुलाली कांग्रेस की हालो नमी सिंगदो आराम राखने एंकर की केनो आयाब लेबिरगे आई असेंबगी उसिसे ओदारि गुगितन ओगेदमे दोजागी ओइना को फेयर चांस समतंग ओके सिदी सिंगदोक्तबा यारोयबा कइनोदा प्रजा मियामदको लान खन्नेबा खोइ बीजेपी की ऑनरेबल अकोई स्पोक्सपर्सन ना कांग्रेस से पंगाई हाइजली हाइबको पंगाई हाइजनबसे मिनिट अमनि की मनुंगदि कनाना पंगाई हाइजलिनो जि खंगानेबा नथे नो आई अमत लोजेगिगे बीजेपी की स्पोक्सपर्सन ना पंगाई हाइजनब्रा अदुगा कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन ना पंगाई हाइजनब्रा से मिनिट मनुंगदि मणिपुर प्रजा पोनो ना खंगबिरनेबा अहमद नंबर 1 अखोगी ओजा सरना मी लिसिंग अनि की मयाद फकापता इबोबी मतमदा हातख्रे ना हाबसे नंबर 1 मसिमा विड्रॉ तौहनिंगी करिगिनोदा अखोई असेंब मसिंजे 1529 सब्जेक्ट टू करेक्शन अदुगा मसे सोक लिसिंग अमगा चमापल हुंबुद्रागा मापनदगिना 2016 बोगी ओइबोबिगी सरकार लोइबा मतम बोगी तोंगान तोम एमपीपी गवर्नमेंट लेग्रा एमएससीपी की गवर्नमेंट लेग्रा कोई फेडरल पार्टी पुनबा दगी जनता दल एस का पुनबा गवर्नमेंट मयाम अमा मणिपुर लेग्रेबा to 1979 dagi na 2016 nei chei kuncha tare deba chahi kuncha tare sida palak government myam dugi matam de thokiba cross firing we bi natraga fake encounter we bi madu da thokiba apun ba case masing do lising amaga changa kunma pan ne ba ibo bigi matam da pan ba ibo bigi 2000 kadogi chahi 30 gi government do adu matam da nate ha ba सिगी लिसिंग चंगा कुमापन सिरे खोलेजी इबो भी मतम नते हाबिनिदा आई सिंगदोक्चैजे सिमा मणिपुर म्याम खंबियो बीजेपी की दायरी द नोट ऑप्शन बिरो मसिमा रेकॉर्डा हाइजरिबनी सुप्रीम कोर्ट की माय रेकॉर्ड हाइजरिबनी प्लस हाइब लिसिंग चंगा कुमापन जिगी मनुंगदा केस कुंथ्रा मापन लखलेबे एफआईआर तौरे मणिपुर गवर्नमेंट हाइब एफआईआर तौर केस है मसे अखोगी सेंटर की सिक्योरिटी फोर्स चेनाबा अयाम बोइन तौरेबा और सेंटर की चेनब नतब 10 मुक्ति 10 प्लस माइनस मसिंग एग्जैक्ट चागी चाही दुकान तो बुनी को 10 प्लस माइनस मसिंग 10 प्लस माइनस है मणिपुर की पुलिस चेनब केस दी ऑनरेबल कइनोना कोर्ट पाइखतन को मरी लेन सीबीआई जोर लेदन पाइखतन मसिगी केस चतदन मदुगी जजमेंट पीबी आउना रहबा अदु ngsai lem hori ba ayamba lisingam changa kunga nipan mapan da kuncha mapan khangal limidna लेहौरी मैम से इंडिया गवर्नमेंट की मतम दुगी साइगी कई हाइतरे मई लेन होम मिनिस्ट्री और सीबीआई जो तौब मैम चार्ज थागतने एफआईआर तौद मदुगी मई लेन प्रोसीजिंग तौगदबनेबा अद मिलिटरी का कई एसोसिएट ओइब मैम से स्टेट गवर्नमेंट ना तौखले सोमदा ताबीदब्रा अदे सोमना सोंगी कंखलिब्रा दैट मीन्स स्टिल टुडे बीजेपी गवर्नमेंट ना जी खोइ उजारी कुना हाइदुनेबा फरे केस मैम पाइखले बीजेपी गवर्नमेंट सोमदसु बीजेपी लेनी करिगे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तौंगमदे करिगे अयाब लोगमदे करि केस तौंगमदे कांग्रेस ना अदु तौरमे हाइबे मुहूर्त तौरमदे बीजेपी ने पाइखलो दंडी पिरोना ये एग्जांपल मा हाइजरबदा रबिना संजीव की इबो भी मतमदने सीबीआई दा कनो तौना सिनरी जे इबो बिनाने सिनरी जे अदुगा इबो भी चखमतन बीजेपी की गवर्नमेंट ला मतमददी आगे सेंटर द बीजेपी पायरबा मणिपुर द बीजेपी पायर मतमददी हजी रबिना केस चेनगी ऑफिसर मैम दो मरा लेत्रे हाइदनु जी फ्री मूवमेंट ले रहा तो सी बीजेपी मतम द मरा लेत्रे हाइबगी फ्री मूवमेंट ले रहा सस्पेंड तौब खोलबा हंगतर खोई मिन उरे अदो सी इबो भी मतम द कंखल हाइदोरिब्रा बा इबो भी मतम द रबिना संजीव की सीबदो सीबीआई द सिनै बीजेपी लाग केस थंगनरे बुजी बीजेपी की मतम दा मदुगी केस तो दैट मीन्स चेनब मैम दो मरा लेते हाइरे तो सी इबो बिगी अफब पोट नत्रोसा अदिगे मु सागे
खर लेग्रेने अतै तै ngachagi khoigi MLA magi matamda Congress matamda ema lagi khuju khulai myam hura la chen bu khot pai bu wafam tham gi dai do adu mase ai madugi hura la chen bi dra mam panjaroi ko mam ji madugi assembly gi adigi just magi constitutional status to ai ju shep tok je ga ba hali ba MLA do BJP ga samina da bracha Manipur praja myam na khang ya Mamata Banerjee West Bengal ki Mamata Banerjee na haibam lai any mihat po wero looter wero gang ki kenu wero any phattaba mi cha BJP na paisal la moi kankhala thambagi system ham le ba masi ki dongta BJP bu washing machine le na ko wa ba Manipur da Sri Ibo bina chimi so wari matam da achau badrap phabi case mi ya potal le ji ba mada nakna ba mi sing generate khone khabar hapne ba adu hai ba nakna ba mi si generate hajar ga jo Honorable Howjiki na CLP leader oiba Sri Bobina CBI the case to Piaba. Aduga high ba CBI the case to Pia Matunga Ibo Bigi government in Loy Hermato BJP la matam the day. Nasagi high but drug the chain of a mida BJP the ticket Pishal Bole Pali BJP Miu Shalaba Kari Xalogaba. To the West Bengal Mamta Energy na Haiba BJP washing machine Amopaman Moya Tamaga Mayan Pazavoin Nedu Chumdra. As I could like lucky by Mele do BJP Samina Bra. I think it's I drug the Yapot Paba, Congresski Bobina, Kanuta Tangakarba, and Nipado, Uzi BJP, both Lepi Habsi, Manipur Mian Kangni, I did pack up the lady, but Masinja, Aduya Madong Sagi, Tongan government meeting in 1979 to 2016, young case to BJP Nibu, the 20,000 BJP Jikarap, Lari Jikarapani, my dad. Okay, I am no, thank you. Was I closing remarks? Was I in Kuda Laxating into the first and sometimes BJP was interference like a quick when I propose it. Bima and Gi Sagi assembly the high with the Lali, the high and Mito Yare and the assembly. Maramdi assembly thambi wase oja ko ni sai mana ta ai ge no ta tham jage horen log jage ate ai ge no ta tham jage oja na khang dam yaw re ba hojik supreme court le ri case ha singam ga changwa kun ma pan do aduna ta ba sahum khare hen pai khat li ba le ri case ko aduna nate please ai aduna te adu mama gi case ni 16 gi mama gi case ni phakap le yaw ba case Sigisida another 300 something of Yoriba. I do pull again in higher city, was as a come kitting Walabo Malik, kitting young view, fake encounter, Hajabe today, fake encounter, Hajabe today, broad daylighter, another from 1979 to 2016, Mugi reality the around 39 Canola, I do 10 plus, 10 plus Madam Kanagumba Amata. I should call the Pashak, the Hingnam, Kanagumaki put out the Pashak, the Hingnam, the Halaki Dematum. Me, Mama Pan and Masa Toki say, Hit Hanjala to Ragato near the labor. Kakali Poctado. The Shri will be given them the deep Supreme Court, the Kaibu High, the Hojik Biren Gimatam the D, Supreme Court and Manipugi law and order collapse with it. I do not only high grab. I do the BJP in the Pahada. Supreme Court, honorable Kiloraka supplement of Widow. Lepung from the Wari went away. Congress was living from Wari went away. Kitting academically can say. I in a Hajari say, Matamdugi. Chief Minister Amana, how's the PUI there? Ain't a quite a git Hazaba, quite a git hazard in labor house to the young to the license to the Piri never. License upon the Kanampan with the Wanga Deva. Harpan than Upilate have wise here, Masi, Uzik to me Punam Kaneva, Tariba. Adu the Wu as I will be a Sibay, I do the Sinna with the Manala listen to Tamigano. Laladi ko nusum to kani lale sinagona sinarkani adu ne to se adu Mamata Banerjee na ngang hai washing machine do Congress ki di warak piniya lite ba BJP di warak ba mile ba
mapi mapa paleba ngasi kenugi matamda manmunjing matamda laigiba scam mayam minister mayam ma thopu tongna mayam du kanan kaido bige mamta banerjee na kaido bige lalu prasad na kaido bige lalu prasad na bihar da tawgiba mi di maron thopuni chakla milam de haing ameba sandi haing am deba adu tawgi mayam du congress sarkar na kaido ngongi sarkar paimini na tro sarkar paimini mayam du tawgiba scam mayam phataba mayam do adu ngasi BJP di changge haibada tawbi ade si lei senior se akoi chana bina guideline madu ithingeba aduna ning sagi BJP du changadi mayam no washing machine hai do washing machine nate okay oza okay thank you bai watem no mi le mama pa le bigi oza minute ama khaktanga thambiyo yam te no zai supplement hoi akoi gi Shri Ibo bi pallaga akoi gi BJP na natraga chief minister Biren lengak pase sum yeng bada akoi gi congress na government pairaga BJP no opposition na leibdong taweb taseng mudi opposition na jina hun gi dong na ba adu taw lali adu koilas thai du quality maintain taw ge du da ngangi jino opposition na ba adu khumukcham jin ruling ka weba hojik che BJP gi Biren nam sum BJP party na congress sida ngangman ba sida khoi congress na government pipe dong to khala adu ga BJP jina opposition na leibdong taw re Shri Ibo bina assembly ja pi gi ai bo pham do akoi gi lalhou lup ki case ta hairam be hairam do be ko high range lorsi mada chenari ba mayam do immediately ma CBI di case sinadana adu gi action lo khatna ba na lan du tawjari hai pani da madu gi remedial measure du tawjari ha ba adu ga accordingly BJP gi la ba matam da hoji ki CBI court ta lei ba case da gi hoji ki officer mayam do mara le na matam du pan gi officer mayam do hoji ti magi kano di ko obadam ko tawre adigi je mo makhat ta na mo hair bada rabina sanjip ki misi ji ngai ta na BJP na ngangi okay akhoi gi somda linthoi ngam bi kai na khoi su mara le to pi myam siri hemjit kan siri tongan myam siri hing na mai thari si sideline to gadra si matam gi magi seliba governance to gi matam gi incident ne adu da khoi na pa mi bidi irang am thokrasu mathang irang am thok tana bagi yam hai sing step the strategic formula par governance to budu ne ba leader hai che action lam to ge di reaction lam lak tana bo no ba Shri Ibo bigi matam da ato irang myam thoki ba magi muscle power magi wisdom magi merit magi consultation myam am tawga ngamna bhona gi ba du ne ba effective government sai je okay za yam nungai je aroi ko hoje manipur thoi praja myam punong na khang koi tangdu le ta hing bangam dra koi free movement leite adagi koi lam maming thonjali adu da thangting ning kai du ngai gi MLA sing yaur ga phajan tong na wani madu ibo biga kanu mai le na po na te hoje ki madu yam chi propaganda ha tare man yam da tanja phang da no another table lam da koi explain tong de ngasi gi matam ro yam ngai je za koi atopa dukan bi episode ama da chi gi patana koi pak sana ha ba tare khana ne bi tanja do mu akoi lojag yam ngai je za aerobic so jari gu da mung lak chege oza coming back to the topic regarding akoi gi severe complex ha ba tare se lak chara kan do za akoi gi huji kana lan song na ri ba marak se da akoi gi kuki narco terroristing na di akoi chief minister Biren-Saviour ma lak thok tri phok ti ma go wori sungcha sana roi ha po mo gi amna farm of stand ha ba tare samai sum lai ri maduna si oi ba tare ga de ko ne sida ma khana ba angle lam khoi yeng ba ya ba se Biren-Saviour lak thok tri khai di wori sungcha sana roi adu mo gi demand se separate administration union territory masi se phangaroi hena khan ba gira adu oi ba tare ga de ko na Manipur gi physical integrity gi savior se ko ne Biren ne consider to bu ya bra kamai tham bi ring uza sigi kano sida maru ba pot amakti savior of Manipur hai taragadi Manipur se kan ba habani aduga Manipur kan ge hai taragadi not necessarily Biren khatan oi bu yaroi अखोई लेरिबा मिपुम खुनी मकी दायित्व ओगदबनी बोट ऑपोजिशन सु नत्रगन रूलिंग सु ओगदबनी ngasi gi debate sida tawrise opposition na ruling the hulli ruling na opposition the hulli aduga magi maran thina dun leba there is no kanogi way forward ki punna chamin na gi solution gi pot se hujik phawgada party ani sida amata leite na idiusi logje aduna khoi gi hujik leriba manipur gi phibam se yam lui amaga magi credit longna ba hona ba political mileage longna ba hona ba sigi lambi rom da changchal lakpani na adagi ruling su opposition su ani makse magi kana ba du thiraga ngakta kadum karam kanda manipur gi way forward changaga solution porakani haibagi wafum sida akhoi gi khanna ba se sumu de majugi larba example de nasigi
panel discussion ji da thoi ba khoi gi opposition abadi ruling is spokesperson ani makna highly reversing jina ta ai adana Biren can never be a savior of Manipur unless and until opposition is mawana support to dragadi oro ba kana ba Mr. Ibobi nasu okram Ibobi nasu CLP leader honorable canonico manasu namoi Manipur kan ba kai gino da after pag maitei masel sida political party have gi ming sida to khai chala khaibum chat le reba hojik su political mileage ki thata tret akhoi si akhoi irang thoktana khoi gi mi mayam mayum da jan bangam da le ringai tanja sida it is all about political mileage tawduna le ragadi khamang tawduna khoi mang session how can Biren is savior of Manipur sina gi aroba wafa ozayam nungai je thank you so much akhoi gi hojik je thoi ba irang masida is kwai ki maru oise kaino hai kan yam punna collective point ha ba tari ke to class ngai gi political party me am je punna punjila kan da tana ra kan tare tara thonga tana ra kan da kari phabo oira kani ne punna changsin mina be se this will be the khoi gi kwai gi best kano do oigani khoi changsin ba khong thang do oigani otherwise khoi ne political mileage long na bagi amana amada criticism tawba amana amada hunna ba si se dum continue tawraga leiba taragadi khoi da solution purak pagi oration purak pagi khoi gi mami hidi yamna sam gre ha bagi potuma adu thambiri jana yam ngai je duna khoi athuguma tamna tangdu leita ba santi be se purak haidadi need of the hours je kaino hai kan da khoi punna punjin ba maruena amna khoi strengthen oina bai tamakta political party maruena opposition adu ga khoi hujiki ruling si punjil akanda manglam jata kana na kai doki habigi port se makoi loina mak left behind to me hara kanda mangum the process to bose the punna punjila kanda wakan chungsin na kanda karamaina changsil lagadi kari strategy to rogadi kari plan pai khalagadi he na duna mahiyan bo ogani habe wa form duni yam nungai je khoi ngasi gi dialogue sibo hobul le phoksaru ya biduna achin ba thawai kya kai thok pi harak mapung phan bebe damak tai kai khumna je panelist ahum oza sarat oza rinku me oza Manaoton bu Northeast Window TV gi mekadi gi hanna hanna thakad phungdok chari Masigi ne de khoi dialogue program si matang aselo jeri hayeng sung soi soi tana pungpham simakta lamdam asile thoi ba tongan ba thawdo wathuk singi matang da khana nei na vigi tanja du Northeast Window dialogue forum na budona lakjege miyam sung soi soi tana meeting tabiu punam po amuka hana khurum jeri पैसा यामना लेजतबा मी सिंगी हाइदि लाइरब सिंगी दमक्तदि यामना गुदोंग साइ अखोन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोइब खोटब केमता लेते फजना तंबी हॉस्पिटल अमदा डॉक्टर अमना माइ पाकनब होनरप मतमदा हाइथोय सिंथोयरबा पैरामेडिक्स अमदि हेल्थ केयर टेक्नीशियन सिंगी अचौब थौदांग ले JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT OTT RIT diabetes management clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy gi diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari ICOJ paramedical की OTT department दा second semester exam था जरी ये वो hostel visit की खुदों चाबाम ले रहे को अदुगा मना अपन tuition fee पी हादुना सिदा education मोगी system सिदा फजना सोई बफकत पकेम ता लेते फजना तंबी इसागी lab matik चान लेबा library matik चान लेबा अमसु hostel matik चान लेबा ना मरम मोरगा hostel दा अपन hostel visit अदुम दे जत फंगे अखोई लोइजद्रगसो अदुम नर्सिंग डॉक्टर सिंगना अखोइदा लीड तौबीरगा को अखोइदा ताकपीदना याम एक्सपीरियंस अदुगी एक्सपीरियंस याम लेजे पैसा यामना लेजतबा मी सिंगी हाइदि लाइरब सिंगी दमक्तदि यामना गुदोंग साइ करिगुंबा लेइत्रगसो हाइदि सहीगी स्कॉलरशिप अदुम कंपलसरी अदुम फंगे कोई सिदा तंबदगे अना हौजिक फाउबा सेकेंड सेमेस्टर तमकपसिदा अगोंदा कैमता अवाबा हाइदि कैमता लेते कैगिना हारकांदा अखोइदा दुम फैसिलिटीज अदुम फंगहली लैब की फैसिलिटीज अदगे अखोइना खंगनिंगबा हाइनिंगबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लैब ता चलगा ओइरो अखोइ दुम तौवे इंस्टीट्यूट एसेना पीरिबा खुदोंग चाबा एसे मयाम पुनः लौमिनसे पुनः तमिनसे खुदोंग चाबा मयाम से लौमिनसे मयाम से पुनः तमिनसे फ्री काउंसलिंग सेशन अमसुंग डायरेक्ट एडमिशन की दमक मखाद पीरिबा नंबर सिदा कॉल तौबीदुना खुदोंग चाबा से लौबियो